Ajira, not even 7, but 70 times 7. If you are good at calculation, during our studies we used to have mental work on parade. No manya, yes najirango osasiro omuntu emirundi ngai. Nebigambo ebyona nyenda kubagambira nti Yesu ruhanga tusasira yasindika Yesu. Egini yesizo yiturumu ya Yesu okutusasira. Yaza omuyihamba okusiba abwanje niwe, yaza musaraba abwanje niwe, yafa abwanje niwe, konka bwe babaza ruhanga n'obusobozi bwayine yazoka yazo mwiguru. Njo kureba turiyo ntebeze njiri mukama witu akikari nimwe. Katushabe. Father, we thank you today abokuba wagamba nitwe on the need to reflect on God's mercy. Sasiri bagenzi bitu abokuba ruhanga akatusasira. Wibarisitwe neryo mwana neryo muyakwera. Amen. Amina akandi amina esale gitwagitangira nije kutubembera amwikene tuliyo ntumalira omuntekaniza zone zituine kirokeno okororangwe ibintu byatambura kurungi iboliyo no turative wasnehinda haro halipota nirwa kuri mu irwaro lya bantu abanyakwine ubuziba mito yabo butabika niyo likera kimungu ikintu kwasira kati umuhendo ogwabarwendwe yongera kandi yo ngwe buri hanura nabana bato nibeyungera na muno mburwiro wo mutwe omwirware ndiyo lemu. They are overwhelmed by the numbers kandi na muno abana bato umuhendo gwiyongira omwirware ndiyo lemu. Niyo stress itubintu bazaho mbane nyuma aho nikiriye twake kurora ngo ensongo yo kutabanguka emitwe neye yongera omwihangalito ya Uganda kandi hati kikera no mbana atabakuru twagizere ngo ubundi tujwangukira habwe nsoko yero munete twara konka kandi kutwika abana atyo kiba cyare twa side chi cyo kutwika wonto batwakangarana mnonga maybe science yani basa kutworeka maybe umukazi kwa kuba stressed then umwana omunda feeling the same then na wahabwonko atunga some damage then aho yaza kuzarurwa azarurwa mu stress ejo then oshanga umwana okora kwe stress ya mukwasrobo konka kitariye cyo hariho bukorabika kushobera ukebuza kandi uwo mwana nabaya bata bitoyire hecho ni basagara kanteka teke kugira ngo nanabana hatembere yituru kubashikizamo abana mbashikiro mu ntongane abana bashikira hari bacara bonka bacara no bari mbareberera abana ingo shango mucara yasigireho umushija nubona ayina kana wenka then tucheza kubuzara to butambira banyina babashija batutwekere mbwe no mwana shanga situation itari yeje yakare kushanga ngo na tata ogo na mama gumbateke bitakuri babagire kuhinga umwana gumo mukagumani haye kitakuri nakirya nanywera hamiza shumari ya muyembe agira atakikama yese chori agira ata handa hacaha myaka 8 abantu gwe yaza yishomero obwato bwana ntubuceza yishomero stress yenda kubwita amyaka ebirnecweka kana kariya yishomero so kunkutamuka science akanja kacenko muntu warabira yishomero mbasa kuteka teka ngo ibintu byakwasa kwambiretera abana bitu bagira stress yekikecho kandi bahendera nabo batwegisireho nk'abantu bakuru umukugira ngo tuyine mitwe eyatandika kurabana so chimanyisa ngo twine kangarane cyakubasa kubana coga hwa kuba now what's that twakuzabana bari batiyo chimanyisa ngo kushira kwabone bizubu kuzara kwabone bizubu hato mission haferire kimwe and where will be the next sober generation so ko kugambotyo branaye hinya najango what is going to be done kugira ngo eje mbere tubase kujigarase nyuma it is somehow somewhere out of hand already but God knows better kuko bensi muwe yagitireho no wakuturangiza kuri yahigura karebe kiriyo nicobaho katurindi okay pera nkweri akande aho turukutambuliza bayito tukakora bizamu yo mu Uganda usobole kubana umanya embira nko kwemerire na muno muyangale yito mukayirenga kandi bayito borukwa no tambara na yitwe aha programs simuka TV wese nehinda byona no kuba no bisanga ebitule ko kwantu bitwara ngo ubundi biri mu bantu bakuru angu abayine bizibu ubundi bayina amaka ubundi bayina abana ubundi ki bayitatu no mbana honka naho obutabanguko bw'emitwe bweyongiro mu ihanga ziri 16
ezariwe mushaye kubanza cyo stambura niyo mpaka shayishatu kana n'aba Stanbic Bank tubatuma mwana nabo mbagira ngo basa okubegitaho otaha hitaje ryabo erikuri hihi nebija kwakira n'umutima gwa moshi kandi mbagira ngo bogambo rurimi rwono rwo kwenda kugamba they are there to translate and understand what you're saying then base kwigura account n'abahaka sente kace karinganira karo kubasibwa buri yomwe then utandike ku savinga nabo mpora batandike ku guidinga mu financial issues ezwa kubasa kuboyina kwa nabakugo mu nshongezi then awayenda karondo wana school fees rondo wana agriculture loan wani business loan. They are very much ready to help and work with you in this business world. Nabwecho gite haba Stanbic Bank no ija okubura kwefuza omwaka 2026 and so on. Beitu mutwichereze tukange omur Masaka aho mugeiga arjire kugwaho mu accident obarkweta John Bitanda kandi kwarja goma accident abinatwara umwana we ahacisha yicenyonyi echa intebe okugira ngo umwana ogwa benashomera aheru konka to wabayine mu wenka bayine muna nabana batahibe bitwubahiko mu muhanda batunga accident bituburira aho naho twarebere abecika bashyire omukoti na mnongo mucara we omukuru akwayi n'abacara babiri yirukangira yazo mukoti yaja nk'umuntu gutine kuzikwa emwe bitakashoborokire na mnonga nagira ngo bizire bakera karo mukasheshe batamweburuzeho emitumbi y'abantu aba bajufurira bajitwara owo mucaro muto kando narongo uyazire mu abana babarongo kandi abecika bajangu okuzikwa ku muntu ningashwa abantu ababine kwamba twarwa aha kukija numanye by'abaganda babine bayine bija aba kwamba zika abantu babo abecika ngene mbajangwine kwamba mutwara bakamuta ahebija ahubiri kutara kujango mukazo mukuru ningo mukazo muto then narebo mwe bemeriro mu mbuga za koti ari kugira ati umutwa kwa sarongo itwo witu takubasa kutandika hekija ekice obe ingeche aine gena akiri original aine kugenda akiri original ngutakwitira kwitiriza ku mutandi kiseke ringa kubana we yatandike kindi kugira ngo hatwatandike kitya so mucyaro mukuru na wari munaja oguno mushinja wanje temuyine we muteka umucyaro muto nawe naguruka yatinda narongo temumanyira abecika yishe nyina ariyo naja to wana atowo mukazo mukuru atabakatana kare atamabi akatorize nkayiso embuga z'amateka zacwamu ngo abantu aba babe babitirwe omwihanika mpako bwenshonga zirashoboroke bakareba abantu aba bine kuba nabazikwa ebyafayo tubirukwayo magaraga reka turebe storage mbigambo no mbishani ubundi tukagira ekitwayongera kwetegereza Njo Bitanda yapakulwa balaza lwa wiki eno bwe yali agenda musayo ky'Ennyonyi Entebbe okutwala muwala we asomera emitala w'amayanja nga mu mmotoka mwalimu n'abaana abalala. Akabenje ako kafiiramu abantu 3 nga kuno kwaliko n'abaana 2 ab'omugenzi. Namwandu Jane Nabukera Ssenyonjo nga yeeta mupuliida we Alexander Lule yeekubidde enduulu mu kkooti nga yagala yemiriza emikolo gy'okuziika bba n'abaana be 2. To make an order that the deceased body be kept either in a mortuary or a funeral home to be preserved pending the determination of this matter. Asabe okitibwa omulamuzi ebyo tanaba kusalawo asooka yimirize ayise ekiragiro ekiyimiriza okuziika kuno kuyinza okugenda mu maaso kubanga waliwo entaana ezasimiddwa kawongezi eggulu limu era waliwo okutiisatiisa okuziika abagenzi nga kkooti senaba kusalawo. Puliida mu kkooti abuulidde omulamuzi Victoria Nakintu Katamba nti ekifo abooluganda gye baagala okuziika abagenzi si kyekituufu nga abooluganda emirambo babbye emibbe mu maka gaabwe ne bagitwala ekyalusowe ku bijja gye baagala okuziika abagenzi era bw'atu n'asaba kkooti emiriza enteekateeka z'okuziika zonna. As the bodies were whisked away very early in the morning yesterday before 7 a.m. by the respondent and taken
at Kyalusowe without the applicant's presence and consent. Bino olugudde matuka Nnazaala nga ye Nora Nakayiza n'abooka enswa ng'abuulidde kkooti nti omugenzi yennyini yamulagira bamuziike ku kijja ky'ekika era nga tayinza kukkiriza bigambo ebya mukamwana kubanga ye mukamwana ne mutabani we babadde kamwanango. N'agamba mama waliwo bangalamizanga mbadde waggatibwa ne Nabukeera naye ku bintu byankoze n'okwagala okumpa obutwa siyinza kugattibwa naye olwokuba nafuna omukazi omulala n'enzaala abalongo n'akomawo ogwokubiri n'aŋŋamba wano we banziikanga. Bino biwagiddwa mukyala wa Bosco omulala ategeerekeseeko erya Nalongo Hilda ng'ono agamba nti bane yamugamba nti wakuziikibwa ku kijja ekyalusowe. Nalongo kyalusowe weewaka nangamba embeera yonna ekyankutte ekyo ekizimbe kyensitula njagala kugattirawo baana bange. Abooluganda abalala bategeeza nga batayinza kukkiriza kuziika Ssenyonjo atali ku kijja ng'engeri gy'ali Ssaalongo yalisala ab'ekika kyonna ne baggwawo. Naye tulina ennono eyafudde mutabani waffe Ssaalongo ow'ebifundiko ebibiri tasobola kutandika kijja mu Buganda era bw'atandika ekijja tuba bakuziika nga tetukomye. Mike Ssenyonjo nga muganda w'omugenzi asabye kkooti baweeyo akadde boogezeganye omulamuzi kyakkiriza kyokka n'abakakasa nti singa tebakkaanya wakulagira emirambo gitwalibwe mu ggwanika. Bayisoza akafubo akakulungudde essaawa wabula gye biggweredde nga mpawo kye batuuseeko ekiwaliriza omulamuzi Nakintu okuyimiriza okuziika n'alagira emirambo gitwalibwe mu ggwanika okutuusa nga ennaku z'omwezi 26 omwezi guno lwanaasalawo eggoye ku nsonga eno. Bulungi ne tusalawo nti omugenzi aziika abaana be babiri ne maama wa Bosco naye aziike Bosco badde bakyakola nankani ekiwandiiko ky'entegeeragana tuseeko emikono namwandu bwafuluma ebweru muka Bosco neyeekyusa. Abantu ab'enjawulo boogedde okusomoozebwa okuliwo ne bategeeza nti abuswavu okuziika Bosco mu mbeera eno. Era ndowooza nkubiriza abantu bonna Katonda babasaasidde nga tukyali balamu nga bannaffe bagenze tubawenga ebitiibwa bwe badde balina. Omukyala agamba nti bw'aba tamuziisaawo kitegeeza abakyala abalala bagenda kutwala kati ekitutawaanya kiri kimu byanfuna. Ekika tugamba nti aziikwe ku kijja ng'ensonga enkulu mu ekyo nti okusooka yasikira kitaawe ate kitaawe yasikirira naye kitaawe so kati ng'alina ebifundikwa bibiri. Waliwo n'emikwano gy'omugenzi owagiddwa ekisaliddwawo kubanga omugenzi abadde akyogera lunye tiwakuziikibwa mu maka ge Mukungwe. Nejjo wiiki ewedde emabega twagenda mu nnimiro era naddamu n'ayogera n'alaga ekintu kye kimu ate abatalinze buli mukwano gwa muzeeyi ng'obadde onyumya naye emboozi okumala eddakiika 3 abadde anyumya ekintu kyemumuziika ku maka ge ag'owaggulu Mukungwe. Obudde buzibidde ng'emirambo gy'ejjiddwa mu kyalo ekya Lusowe gyabadde gitwaliddwa okuziikibwa ne gizzibwa mu ggwanika okutuusa olunaku omulamuzi lwalagidde. Ekiragiro okuva mu kkooti enkulu wano e Masaka nga kiragira poliisi kulaba nga ewa obukuumi emirambo gino gitwalibwe mu ggwanika ekitovu nga wano wakkanyiziddwako enjuyi zombi era n'omulamuzi n'agenda maaso nakyo gibeere nga literekebwa okutuusa nga enjuyi zino zituuse ku nzikiriziganya. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Mwana TikTok anaja Katonda wange. The truth is nti bino byanfuna buli omwari munayenda ngu hagati aho agira kuyakwatira noza kushangoshanga ngo bamuziika omukyaro mukuru mbere omukuru yatandika kukileiminga ebirupoga omukyaro muto nawe naja ati nanye chansiga nanye nantagambire kandi nye nazire n'abarongo nanye nebasa obutambera birungi then kutugaruka kuri yo mukana bo mbajangwa twamutaha nitubantu wanguhirwa
okutegeka ahari ebyo byakubasa kuba biryebye omukuteekateeka okwanje so nk'uko mushobora kuyagamba ati byanfuna nze kyekyo kyendowoozezza konka izooba ry'okufa naryizooba ery'omuntu ery'okuteekateeka ngu watebeekanisiza konka karyonka rikabasa kwecyankaranya bikakushobera because now this is a rich man niwarugire omu magaraga okuteekateeka ngu sente ziriho ebibanja biriho abantu bariho ebine byabira rimwe byabagiga biriho kugira ngo akabe naziiko mu kitiinisa ekirikwogaho but now we look at this bariyo mbamutembya mbamushumya mbamugariza oku nyine hatukuza kusyebera 26 kuba nibwe bayongera kucwamu nabwo nkimanyisa ngo babatikiriziine birembera yayongera kutegana now that is a weak number nanebire biri kugwamu uryaho ryo munsi neyo torora tebye binarebere byo kufa umunsi okagaruka kafana no mwiguru. What do you see iwe nkomnya Uganda konsati ensonga eri yonkuru muno eri kwebembezebwa mu makuru na handi bakuwale ko mugayiga so nikimanyisa akayiro bukarukuka mugayiga no bakubafire na nura buri omwene nabanayitaga sikagara rubajurwe tomanyo ubundi kisobora kumuhereza bargaining powers kusati intention rundi attention sobora kutagiteka muno amugenza hazin baitu tugende na taitereri yenyuma mugayiga kandi nuku kisobole kuba nikihereza umurundi yondi bargaining powers akayiruka rabakayike heze nimbero story giri mukutu mugayita abantu nyamwingi abantu barukwingi naba commenting mu comment section bagamba omukuru waso kutagira akayatwara mu comments zabo lego muto kandi kanu yali azera barongo abandi kandi yo mukuru bora misbehevingire mwayahukana ebintu nke osobora kumalira otaina akawatwara norora kimungu na comments za abantu kwabatekaho zona zolekeriza nk'abintu zonge yebintu anko kubasebera kwamba bagana amaiso gona ntogali umukere nko kanu kandi cyo kurora kigoyewe zingeri mu nsonge egyo kandi muramuzi nawo byamusobera yacwamu yagamba hati mbatwale mbahure paka ebero 26 no murigarukera umuramu ikiranganize turori kiki kitsemere kuba ndatugaruza bayitu byono mu byona biriye nyuma yaki yebye mfuna na muno muntu bwa kuba amazire kwa nabwo because sister Nurora umuntu ko takaruge mu mezi bwenzi ubundi rusanga buri mu ine story yanyo family kande kahonyo nkabandi inti bayiko kuborugam especially ina ko ine akobere ina na muno mbyo bugayiga abanyabuzale bazoka abenganda bazoka nubwo kuba umunyabuzalo wo buri yomu ubirino yamba kura buri yomwena ngo akoyirize hayihi naronda ango yasobora kuba nayo nabarareta abana hanyuma kandi cyone nganda abana bajya kuba leta abe nabatalive buri yomwena role ngunayisembereza hayihi yabo DNA zitandike korwa kurora ngo bundi ayineki yakoraki ekiyagobora mu hanyuma yebyo konka mwe nbigambirwe nanyo kuzika nanyekambe nkwemerizi aha bukuba handi hace yine na nebinde berareto mu rubaju ibije kwambyetenga ngo bode ube no kigirebaho ube no kibasa kugira cyo wakora for example ngeke nagambe cyo kugira ngo ntabasa kurga yabanda bakaza abina be bashyikire n'abatahikire twende kucebera nka DNA ati then kuza kuzikura kuza kuronda ninga shabenga ndabakwasa kwa ino shange byatuteganisa kwogaho ukira yabakirwa akiryaha tukakorera bene bishemeye de tukamuzikana bakahumura ombusinje nawe nko kwakobe na 9 tinga Magideon senyo moko yabariyo konka minu hwairo yaba na yeyoreka ninjangu tutwandike kutekateka mnonga aha kuhandika aza umuntu bugamba nitwa tubara kubikora konka ebyo bigambe bariyo mbagambe ibintu different owaherera kaza twiyabe nagamba atachimeda kigankasha atagira makonzika bazike mutunda mama wagumiza takabari yatashigamba mama baba bagana kungaramiza bangaramize wana tinkumanya nawo mwana habe na iha courage yo gambera muzirewe owe myaka nkeje inareba ngukunda afe banzika nyonja ngo muzira shobe kwa nagambera nko mwana batukunda afe banzika umwanya nanga nko mwana kugambera nyina aho nawo hariho
akabuza kahango wabo kubo bwiro bwinji abazire nibo bagambira abana babo so amherwiza washanga ngo ntaza issues nziba zaba nyinji wabo tagira akapapura ko wahandiko mu mukono gwawe okakabisi yo muntu obombanka obaroya obachi deno bwire nko buchika bakakihayo kakabasa kukunganya byone byo bambagamba omukintu cumwe iwe cyo rukuba wahandike mwene hataha no yihamukiya ubwo tubakaja mutumutaha ori tumute hari okuyo nango kinariya ngo cyakwasa kwatiri mu amagezi nebyo byabe bya Buganda ebyo kugira ngo yaba sarongo no byakubahandikire kiri kwikirezwa kugira ngo azikwe kuriya ninga kuriya kureka wanoko bija webare nnyo kwenda kutebekanisa abantu abo kwa cyakitakozerwe kityo nababa babo kuzika ninjire embeho ninjani zicyankaranya abantu bozekika mbeho ze chikazi bazigenda chankarana abantu binje bafe kandi cyakubye kitari kirungi bitahasigara ebyemfuna mukazi wawe atande nawo kamwanga mjo tari yahari nahamurekera konka mutanziko eco chwe then kora wakunda naro ngoje tumbuye nogu niwo mukazi yo bunyine no bunde maze nawe myezi mice konka umutwarize mutana muti otherwise things will always fall apart like how we are seeing ekindi kizibu umuntu burukubukira mu mezi wino bomezi bwawe akurora no yetabo mu nsongezo bakemu n'abarukikora kugama ngo bundi ahandike akyali mu mezi akande ngo abayingira batiyena kugamba ngo bwarahandika ngo isayona nagireke abaho nikyo kurora abantu nyamwiye cyangwa kitkozere neza next of kin kuriyo mabanka na kayiko baitu kwandika ngo hatikiro kinyona ikereza ngo esayono baragereke abaho ngo tukole tuti na tuti ngo eriye sati yange yerukwiragura ngo yanaka kwandiko shango kwiragwa misho nikabayingi reka tuanze twahumura hose bo jembo zinjya kujengera yo misho turebe what can be done na ngo two kutireba mu shongeji bitabwa hati tutomutuma bo bashobozi utargaha program ya Simka. Nibimanywe mbeba tabashuka mbera tabashuka otaferwa tabashuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba dera ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu bikwasira hamaka no kuhakubasa kurwanisa kutunduzibwa okuhereza nebitiniso mubashwerine hamwe nebindi binji ebituri kubugana mu maka gaitu kwata muhanda ukarwiwa wajangwe chistetane chikaze ninga nechisha no mukazi bambe aro mukazi ari kunuke chai mara kuriya takuzagaraka no mawe imbase kwata okora kasho mucheka gwara jenyano ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura maze shana iki iwe entebe nashitama hoko narwana leta kacheka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mucheka ugaruko stamena ntebe ebe ne box kireka nonda kufota rwiriwe omuzanogu nugubagoroho rwa mukaga na sande shaisha tuzekiro kandi gwijagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda nishwe kazihangwe Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka otargo mboro na yasa kwanga kwata na basa kwanga kwata halo 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 yesabo wasibo tasabo sibirege sabo osibirege amazina gawe ni bakwetoha amazina n'abanyita Kapa Steven no manyo wakuterera ego no arebye wati waboria TV no zana kazano chamuka na sente uzima na kazano bakike kwano gamba nazana are you sure Wena sure wakazana saheji tuweza kungangira aha bazongambire ka message wakareba
Banzo checking ho no manya ku checkinga. Check. Checking. Kiza. Nikajirango enchi. Emitwara tano. Kata kurra karuru to ina matwenje. Kana huro muntondizaho. Na huro muntondizaho noha. Noho kuri yarubazwaho. Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na mnana star ishatu star ikumi hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. tabarukayo mu kahumurako china ba Stanbic Bank batambura nitwe omunjira yo kubasa kutunga obhabuzi ombye sente kana no kutubikire sente yitu ekagira value bakajugita hendijo munjira yo kutereza loan tukaraga tukakora ebitura bituremire kandi byabandi bakozere obobe bakwatanise nayo mbwenu zahitaje kuri hihe ya Stanbic Bank abo kwabine amatajo mu ihangariona then baseganira nabo bakute ahaline eyentunguka bakugita hari yabo abatungukire kurabera omu Stanbic Bank ogaruka kwitu tugaruka na Gideon Senyomo na omurimo gwanje this time around. Gideon, how are you and who is that guy and what does he do? Twabachira Mnonga chache na lake good morning tichiyo murembo rambara akashonsho chino murimo kwanje avundo kumwemo wa Julius kongo kutwaza hamwe ebyambara na mnongo muntu waburije amazima garanti eji trade policy yibaresire iyo ne kutwara umuntu ako batancire muri Mbara City South Mbara City North ni kugaruka nani ngamba Mbara City North no kushangaza abaharwe side dejo amakuru nyomo azombere nyine meya gumisiza cyabwisho yabashaba abambara City North na mnonga abasaidejo munje kwitegura abo kuba kampeze cyo kureberaho na mnonga kumanya urembo rambara warga ahari wanoshuma antare numa hariho welding hariho washing bay hariho ki abantu bona tubakubendaho abakina gamba cyo ebyo nibyo bigambiro izo bari yanyumwe baziyo bari mu ciko wakatare ka makansing ahi aba tenants bahabire ba landlords mushango gwizire ba landlords bagusinjire nawo kansejire nabo shayo nandi bakufuruka baronde nyanyo gukora mde nakatare kombe kwe nenshonga freezing kezo takusibize kangariko wa Julius akashikerizo wa live TV Western musabare tugamba mu rumo gwawe bitro rembo rwambara uri no report abachezi abakozi banje abakumanya kushero musese muka program nimbara musya kandi muri reje nimpa ayashiro mutawuni nateba kubari reje kandi yabayirire kubi nawe nabayine nafuye okuchera ni kirungi kera tuyiya kanyonyi kachera karya umunyongoro w'umuhango so omwami Gideon nashimerwa kufuna tugamba mu rumo gwawe ako nindeba yo nindeba uri mu nju yotoka kwasiroho umurumo gutukora kandi kumazira mbwireki kandi bukubisizeho guta namnungo akutaka tayo kikubasika umurumo gwitu umurumo gwanje no guha ya printing na photocopying umukarima akabangereza mbabyetangu ni printer stationary printer now umurumo gwanje wo otakajara ngo Gideon tubakutwatamu nitubariyo kutwatamu ahubwo kuba umurimo gwitsi tugwa kasenta kirireyo igo muhango turonda hanta hina kasa aka renta kace aho kubasa kuyo amashanyaraza gari make ukabona umanya wano photocopy ngano nompereza shiringi 10 mwene kuza kurundana shiringi 10 kusiye mitwaro 50 ya rent Gideon orengo ne kintu kitangwe
mwene aba bantu okuwana ogambaho okuba ariyo nibatwirizayo okunku basa kukigamba mazima bambatwirizayo batatitebekanisize ahantu hibaratute shuwari omuntu waburijo naza kuba nabona kandi enyumaho nitwe abantu benyine abembarabamo bakutwendamo bururu ati ninyebuza kuba baratunage omumwanya omuntu najagaruka kusinzira okurenga twabonabona mazima abantu b'amateka musitame mureba abantu okumwabasa kubatebekanisa icyo kubanza nibija bataturakikire uburyaho reba 14 days bakabariza 14 days. Yes, 14 days omwami Gideon noreba omuntu kuza omwe ahereze kurya roni ndubwazitira mu business wamuhereze sandi ibiri ngo afuruka hari narando rodo mwabire yamushashwire tayine sente zo kugaruka kuza kushashura ndijo tayine mwanya hiyaragubone kine bamutebekanisize waguruka wamutera ngo ashobore kweri naba yagarura ayina abana nibashoma ayino kurisa family ye okureba ngo twabona mbara ekintu ekyo Gideon we bare kukigambaho nkicera turi abakozi konka amazima turiyo tubonabona tugamba mu rumugwanje namwo kubaza gogo rukora gwaze kubisa guta namnongo gwe afite katego bunti baso kuguma ninga yashohwiremo kumhereza amasuko ako kintu kumahari y'amasuko. Yes, amasuko gariyo konka wero ntwenda kugumesereza abo kuba nabwe town ntwenda ngo etebekane town ya etebekine ati nka Kampala ine kishweke kimbere nagireyo kore mirimo yanje nashanka yahaba aro mwanya gumbe ni mayantu nani ngutora mungu baguruma abantu biji gurumo bari kumfikiro nashanga hatine kirimo najantishana nahaba nabanza barebe bizimbe nabona kumangu ndiyo mahando gusike so obutebekanisa n'uburungi konka twaza tuta abo kuba eje Africa tubantu yenda ngo omuntu omukufuna mpora omuteko bwa kufuniramu abo kuba kuturaye ne ngutwena tubabagiga kandi okiriza yo mworo okumutwara nko mugiga amazima ntaza kuzombutari omuhinza mutima nco cyararete obuhenda biragiro kikareta abana okweyanga kikareta ubushuma kikareta criminality ekakanyomu omtown omurembo rwitu kandi wanturukona umwati bose namugasa kufegita igisha amazina sinimo Gideon nyine umwami Julius ogwena yajya nakoro mu stationary akashonshoche no mu rumugwanje mu program moyo nka yasimukane bawo buru kubanza okwika orakatano koka ite twabo bo kubanza okubakana Julius omuntu muhereze cyane oburi bo maziro mu town stationary notation to bahota namnonga tuge cyane cyo bundi takoma yazo kwa hena sakutandika nawo umurumo gwa stationary uwabo gukunzere gukafutera hanze umwami Gideon icyo kubanza icyo kurya no kibona kandi wana umanya kora okusevinga ukakora katari kawe mu gukora mu bintu by'amani ati nyombasize kwegura hakataka nayombeka hakaju abana banje nibashoma aha mu rumo rwanje so ko kubona wokera kandi ukakora imirimo yawe ukagera amazima ukagera ukora imirimo mutayimu mazima no hamwe cyo kwenda ogwo yaza kutandika ibyo kutankiraho nibyo bintu ibyo kubanza kugira ngo hati nazo mu rwa stationary nyinda bintu byo kutandika umurimo gwa stationary namnonga tuhereze umusente ako hina binji bari n'abatera operation ziriyo mu cities municipality na icyo kubanake ebihandi ko nayo hati municipalities nayo batangiye kushohoza abashema bashohuize ntonga mu bashohoza ati twaza kukoma magombora ati tereza abantu abariyo ko nabo ubundi abatakayiciro na mnonga nkito abariyo konga kwa kwasa kutankiro ko nyuma city cap yo kutandika station ne banka yazinga ati cyo kubanza Gideon cyenda umuntu banzo yega kanyabwenzi niyo computer kwe yes niyo kwe computer okujega oyega ebya printing oyega ebya scanning oyega ebya mwene ibyo niyo stationary hata kimara kwege ibyo nono yetaga sentence emitwaro nka 50 at least waza fotoka koro kaguma novika ukase mitwaro 5 ubasagura computer yawe ugure na print imitwaro 5 printer y'imitwaro 3 computer y'imitwaro 2 ujustama ugure rimu yawe y'empapara utandika ukore 10 kigaruke mecho imitwaro 5 hariho ki
ogureho computer yawe y'emitwaro 2 onyine second hand emitwaro 2 abamwe n'ama computer ni miliyoni 15 nabo watandikira mu idare ryo tarabase kandi rafitera hansi tandika mpora nko muntu ari kuyiga emitwaro 2 notunga computer emitwaro 2 notunga computer nyawa yabikuzere kampara dene na ka printa kakachaka kako kutandikira ho kaka sindika orupapura rugendo rushobore emitwaro 3 yawe ogura na rimi yawe stamahanta okumanya kwa strategic rimi negure emitwaro gumwe n'ekicwe niye mitwaro 5 gumwe n'eceka wagita gumwe n'eceka niye mitwaro 5 na gumwe n'eceka exactly hatu oronda ho na tempo tiche twarandoro tandika kasira business wabo ino mujinya business teka kutera hansi kureka ibi by'ikisigazo kugira ngo nayenda ngo akore ayingane na nanka yakozere na Julius yakozere we kayakozere motoka kayayombekera hati na nyenye ndafutandikira higuru ngure byo manke byeye otandikira hansi mpora ugumana oba advance umuzungu cyakwita advance ugumana oyongerwa okora research no yongeraho akasente kaba kija wero akagambo kakamherwa tugaruka kwa kine papa z'amahoro takadi ashana negwira akagambe kanje ka muheru nesima program ya sisimu ka TV West mwebare munonga mwebare kukamo muzinya nincherera program zanyu ninunje munonga konka hasigara mutushabire orembo baza kurutera orembo batubinga ayite bamufuna mpora ya kwatora imwana wanje wagamba computer mahacha turi omnyu curriculum cyate kankose mu gishogo na munonga Julius atwera kwa hari abazira bariyokwe ise new curriculum computer mitwaro 20 minutes omwana basa kusafinjiraho nani ngamba safinja badasa kuza internet hezi namba yesimu na munonga abakwenda computer from that range akutega nkikubasika wero arikwenda kunconsultingaho nabasa kutere namba ya 058 amazina ni tugume Julius jigake me namba 058 amazina ni Julius tugume kandi iyo mu rurembo rwambara opposite na Foodmart umbarra city turiyo tugezeho kugitungura konka umwami Gideon ebwa ya Julius byona wayiko mu rurembo rwambara na mnongi mu batine buduka batine kintu mayichi kumayinsa akasheshe abakiro mu rurembo rwambara hati ya council eriyo ne benchmarking eriyo ne tambaze ta border stages na mnonga hobere no shanga no muhanda ataro kigamba ate no kushangamo ikigambo border stage ejo kumasa operation ya border na radio neija na mnonge waliyo nazo mcharo kuvuga border mu town oyine kumanya ngo wije mu town oyine kubanza kuronda stage akwe kiryo nshija cha border ico nakireba nakanje ipishari no kono bishanga agihango ashamshaju omukiro shahibiri ico cyanyita Karen Eid abasamu tugirango asama libo watullah barakat Eid Mubarak izo waliyancha kapishari no kono bishanga ati Elizoba. It's New Vision at 40. Binge is the Sunday mutano, ebitiro mutano. Kangaro mu studio tuguza program simuka. Obo twe ebizomu papa za mahoro nasigasenye mu Gideon aho mu rembo rambara. Ebaro. Agomsha. Julius yatere chuboro. Julius. Tubanyaro wanje Gideon. Tesi ya makari ya kuturema. Konka byona ne byarahanga nyina masikongwe kintu cyona kuza program star kuzagundi cyaba kine bikirabiremu ni wowe nka kuza kwika gukora kwingana nko ko rukwingana ne byinje byarabiremu kandi bikukoze bajanto obukade magezi so na orembo kukora twine binje twine kuba ntureba biri kubaho kandi bukahendera bitushikize aharengo rundi we should start thinking otherwise abokuba kitari echo bomba tegwa kutubinga mu aturabe turi rere byasagara toza koma koracho nka wowe ai mama pana just think immediately otherwise kitari echo noza kurara wabona tino wora rire arabase kujangwe echo achkwihemu akubeko no kuragira ukurukurga higuru endembo kubonera
so na wazo akachebezo karra mazima taine cyo kwongeraho na warira Gideon akazaho misha kaja abantu mwembwe n'ibintu byasisikara cyahwire tandika kuteka teke cyo kwongeraho umbahango bwaco no mbuce bwaco twine mpapuro z'amakuru akasheshekera izoba bitarizo totandika ngweshi umuntu kuyabira umuhwezi nacyo cyabe kifubiro tandikana neze zoyine urupapuro rwa Bukede tikiri kifubiro baitu yankora nkwesemiriye ko banebeti obwe kuberiye tikiri kumayisa nkaba hekifubiro baitu ijuka bwona n'ubusigara buhereza nkabulikiro toleme kutalbeneza abanya Uganda no Nagezo kumanyisa cyo wayanga nagamba vugamba yote yanga hatimento tandikana no papuro wa Bukede then nanyangareta New Vision hand hache nkora n'ukuyegumi kuno mwaka mushaka mwene biheyo kamera habo kugira ngo kushaba kwanje twaraba kamera kandi keri already ni sasa bamushwire ona shiti no muntu bwarjati bani wazara bajunyumye nyene nazo misho okay. Best Teachers Awarded Honor Papuro wa The New Vision. First Lady sponsors more teachers to travel to Ireland. Amakuru bagareto muri papura urwa The New Vision. Ahanu boreka New Vision at 40. Emyaka 40 New Vision eri kukitera umunda na heru. Nindanu boreka ngo 40 years of telling Uganda's story. Ekitwire nikiba hochona habyona batwirana babyoreka kandi namatsiko minji ngo binji mutongera amakuru okorwa mu papura urwa The New Vision since time you were born or since time you started understanding ebiri kuba omu papura z'amakuru se emyaka 40 ncanje manyisa ngo urwo papura rukatandika nzirwe yabukanyo ndi timu myaka na so anaja ngwino wahakana so biryaha bakwereka emyaka 40 barukwereka stories za Uganda okuzizira nezitambura then twineme bukwatina nebyo gwegese bakwereka pass O level indeba some physics inside kandi bagirango and then bagamba ngo don't miss biology on Friday urupapura urundi ho ningamba norwa The New Vision. Then handi nindambagamba har ask you URA Commissioner General ndambagirango how does URA handle the tax policy berumomo eja kwa noreba okuyo URA okwera kutwaza ekibarukweta tax policy. Then mentorship nindambaja International Career Day set for Friday. Tinkwe nango missing imabine career zona, some career guidance here. Career Day is set for Friday. That is tomorrow maybe. So shoma moyete jerezi. Yaber Friday ndisho nachano zakwa no changa mu The New Vision. Konkanyo kankurabiraho ahamutwe. Then ndamba koreka over 110 tenders ziryomu. Iwa inaka sente karinganire which you can invest somewhere in these tenders. You can please go and have yourself a tender yokubasa gumana ogobamu akasente ahariyeze orukubotiremu orupapura norwa The New Vision. Ebyo mizano nabyo tubabasa kubitambuka reba mpapura ezikuhererka ya muheru oisha kwa notunga je biri kugenda misho ombikwatena nebyo mizano byone bigenda misho mwihanga kana naheru okutwarira hamwe na mnonge bukwatena na ebyo mupira na nebindi byona biryomo orupapura norwa shiringi 12 iwe sebo na nyabo rwetunjire noja kwa nonye biri kugenda misho mwihanga hamwe na nensi za heru okutwarira hamwe hatkangarke omushija mukuru omushija wamani arukwanga kwa no yakitandika nkabanye nakitandika kimuno lake kasanga kyakiki na norupapura orwa Bukede nairagaire mu mukaire kanu murungiro kuturora kandi gakuletire maingi muno agosemeye ko nomanya okujaguza idi yijoro rundi yegagasimu nguye kirokeno mubwire wajya kucya mutera ngwa esayona gumisiriza so esayona idneje konera garam by 20 kaniza Bukede ezikuletiro sobre kwa nogero ramu
kandi orole ekintu ngu kikuja kuba nkitambura na muno muno ekisibo kiriyo nikikuwerekera na Eid nk'oku turaba nitugijaguza. Iran yesasuza ku Israeli biri mu bukedde teyanguye nayo nakahanga kamwe esindise mizairo ez'okumukumu nezikuba ekibuga Tel Aviv soma bukedde kandi etungira amakuru wago nugogam. Court esazizaamu etteeka pia ku nkozesembi eya computer misuse. So kinu kireserebeka kuzonya mwingi ngukanda hati aba babayire basibirwe ndabasibibwa hansi iteka eryo ndiyo lemu aba munana mbere turukubaliza bakyali mu nkomo hubo feti yabo neja kubeta ahanyuma yokusibwa kandi mukayire nko kam iteka eryo lyaleresirwe wabayire mu koraso wa Kampala Central Mohammed Nsereko lyaheka lyasazibwamu aba bale basibirwe ahansi iteka eryo lemu nokulichwa nebajja kuba bakolerwaki page yakana yabukedde kiro kenusoma oyetegereze past POE social studies English mathematics byona birumu asoma bukedde nyenja kare kiro kino oyetegereze amakuru nyamwingi bamukutte kubyokutamulirano we entebe ansonga zitaka nawe bamukuletire ombukedde ekiro kino. Court eragidde omulambo gw'omugagga we Masaka neja abaana begiterekebwe busansonga zinzo kwekwasa kandi sore kitugikuolekere kurora ngu embere kwatagana n'omugaigo gwo Masaka kandi asobole kuba bahuruwe mbiri yabo nuko koti yakole nchwamu eyo kumalira ebrama kumera mukago kwezi nuko kun mbyemzano emboze kwatagana na ekikope cha Africa ngo kihirweho timu ya Senegal cyahebo timu ya Morocco hanyuma timu ya Morocco okunyegera ebyona birimbukedde kiro kinu nebindi nyamwingi bingi nje kono bisangamu hasiringira 10 zonka ezihangeri ya Uganda umanya makuru nyamwingi agarukubagayiziremu kandi ito ntubantu kusonera kuonka habwe nsonge ya kaire baito buko bgetungire kandi myanya yetariyemnem okwetorori hanga ebintu bikugendera kurungi wetungira bukedde siringira 10 New Vision 12 umyanya yetariyemnem kandi ebintu bikutambura kurungi yuriyo notorora TV West Nehinda na munomuno aha program sisimuka twaza kumura basebo nabanyabo kandi kugarukansa kwantongera ku discussinga nshonga eje itwareba okurga umur Masaka aho umuntu kushanga tari kuzikwa ahabo mwetororo go gutwareba turebe nenje kine kubanchikorwaho iwe mishango no chweha nyowe nakirebera maango ki then tukabasa kureba okutwakubasa okwera makagate. Sometimes the things happen not just for nothing but for a reason kugira ngo hagira abayega hagira abachenga hagira abacwamu hagira abamanyaho kwata. So let us take this opportunity abuko kufa kujene kiteka kabe nyowe kabe nankansa kusizo bantufa konka mbwenu twaza kureba encourage yo norangu nije ninga tije kine kiratase ninga tikiruho yiwe wayega muki ebyo nansa kwatubye no mukajana ahashongeji eitware bitwisha kwantongera kwanjorra omukashonshoreke akarakurateho katugaruke utarga program eyasisimuka. So tishikaboka shanga ngu ezo conditions zone zwagamba tinka zarabamuga okushemezebwa banyokorwa ari infection itagira guzeje mabi akaturize mukastiro kashanga ntagire ndijwenda ati nico kitwagamba no basa kushanga kitukweta ki ngu ihuriti rya shohora ihuriti rya shohora okitukweta ovulation disorders
buriyo bunabe ninza kuzara we nyuma nkaba nkirije okubokirije aho namuzarire byakorataho hazaho discount hazaho ibindi byajyaci ebyijama okay konga mwijuke ngwano uraguza ruzaro uraguza n'umushija it's a couple abo kwa nikiguma nubasa kushanga enshonga eri nka mushija nango mukaza arije konke kizibu omusoso yate abacara nibakira kugira ngo abacara nibo bino bugumba inga factors nizibasa kuruga mushija nizibasa kuruga mukazi narishiziba combined or sometimes unknown so runo rurengo rwa kashatu rukushango mukazi atazara yes omushija nabasa kwa nwe yareteranye utazara yes okay so wano ndo ruzaro please no mugenda nkakapo okay yes. Harandi cyo condition yinda hurire iyo kugira ngo umuntu ngo umuntu akihamwenda mnonga ngo nahabweco na nico cyamuretire yahenda atazara ngo abana amahoro munda bagakahoma is that possible atamahuri okay twine kwijuka ngo umukazi owe myaka 15 kwisa myaka 89 nibo barye range yo kuzarra icyo tukweta reproductive age so nikimanyisa ngo omukazi ogujya myaka ejo no kushohoza amahuri yes so koko barenze myaka 89 no butakishohoza amahuri but generally ningashi omubuhangwa ko kutukireba fertility narishi okugirenda ni kucendera omukazi yarenze myaka 35 ahabo kuba amahuri quality yago nago necendera no bwinji ni bucendera abo kwantu mangu omwana yaza kuzarwa nazagwa ine millions nk'itanu z'amahuri konka yaza kwika myaka 15 rigabagabire broken down konka je natural process so gasigaragani kamagana 500 so ago 500 so buri kwezi ntihagiraga aba recruited ngamahuri nk'ikumi yego so buri kwezi ntihagira amahura gaba red konko mujyago mahuri rimwe niryo rirakure rikashobora ikitweta rikaba rape niryo riratwara wabo red kutwara sejo kujya mu mutaki ya mwenda nyinja amahuri gaho amahuri gakahwa okuya mwenda nikibasa kutuma ensheke zigara na muno wabano healing akaza mu infection ikitweta post abortion sepsis so ejo niho kikubasa kujirira konko mukazi kuya mwenda okugira ngo nikibasa kutuma amahuri gawamu inga amahuri gawamu with age so ntureba nabwe emyaka nayo ine effect a fertility yes arwe chindi ekikubasa to ine myaka 5 iwacherirwa kushwerwa ukatugira ngo bire ngo ngaga wire yo naturally okay then harho banzoga mbecho rimbo n'inzi service stakati fe nanyenze kongeraho nti oba wagirenda oba tuwagigira naturally wagire myaka ni automatically buri kwezi you are losing some eggs bakuba kweto kuhangara so wahangara okaiso mu myaka yo bugum yo bukikuru katuchete tuti nico nchimanyisa ngo nubwo kotarazire amahuri gakaji gakawa mu natural then alechi nisto atontwenda kongeraho akide cyakubasa kuretero mukazi atabasa kugirenda alechi tukweta chemotherapy nashi abantu abari kuzamibazi ya cancer ine effect aha mahuri so nayo nebasa kutuma umuntu yarauka kuza menopause ningashi okucura narishi byahereraho mpa amahuri gaho amujubajuba sometimes halechi tukweta radiotherapy yes. abantu abari kurwara nka kansa y'umunyagwanyi nenda bamara kwa amashanyarazi na muno nubwo kwa wochi byo mu myaka yo kuzara nikiba cyaweraho ego complete randorso TV West Nehinda wabariyo akandi umukahumuro kake twagaruka program ekyali simuka tugenda nayo maiso pakisatu zenyini akandi binge tutya kwiniro mukayire kan okorantanura hamwe nayiwe
notereza ekisani notereza experience notabura abako kwega tukuwayo noyongera kwa notabura abo ensonga ezi zitalizimu na zimu nko kutsemeje kwa ntutwaza abo kuba itwe na muheru ni yegyo kandi aho henyini noturkwetaga tankene ensonga yitu egyo tanula hamwe nayiwe akairu maisa mujya kwa notera akasimu notereza amagezi nko kutsemeje kwa ntutwaza omu mbera yitu ya buli kiro na muno turukuba tukiyali bomezi abaheza kutwegitaho program nesesimuka cyo butunji charity inyenera ke kasanga ke yakiki story yari kugamba twatwajorekere konkansa kongera niwe waheza kutwegitaho tukorabiremo then abonyuma tukabasa twena kuza aha page emwe urebe enshongeji ukayiga muki ukahabura muki ningashi nenche twakwasa kwana oshaba omunshongeji katujakiri Sanyonjo Bitanda yavakulwa balaza lwa wiiki eno bwe yali agenda mu kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe okutwala muwala we asomera emitala w'amayanja nga mu mmotoka mwalimu n'abaana abalala. Akabenje ako kafiiramu abantu 3 nga kuno kwaliko n'abaana 2 ab'omugenzi. Namwandu Jane Nabukeera Ssenyonjo nga yeeta mupuliida we Alexander Lule yeekubidde enduulu mu kkooti nga ayagala yemiriza emikolo gy'okuziika bba n'abaana be 2. To make an order that the deceased body be kept either in a mortuary or a funeral home to be preserved pending the determination of this matter. Asabe okitiibwa omulamuzi ebyo byonna tatandaba kusalawo wasooka yimirize ayise ekiragiro ekiyimiriza okuziika kuno kuyinza okugenda mu maaso kubanga waliwo entaana ezasimiddwa kawongezi eggulu olimu era waliwo okutiisatiisa okuziika abagenzi nga kkooti sennaba kusalawo. Before 7 a.m. by the respondent and taken to Akyalusowe without the applicant's presence and consent. Bino olugudde matuka Nnazaala nga ye Nora Nakayiza n'abooka enswa ng'abuulidde kkooti nti omugenzi yennyini yamulagira bamuziike ku kijja ky'ekika era nga tayinza kukkiriza bigambo ebya mukamwana kubanga ye mukamwana ne mutabani we abadde kamwanango. Agamba mama waliwo bangalamizanga mbadde wagatibwa ne Nabukeera naye ku bintu byankoze n'okwagala okumpa obutwa siyinza kugattibwa naye olwokuba nafuna omukazi omulala n'enzaala abalongo n'akomawo ogwokubiri n'aŋŋamba wano we banziikanga. Bino biwagiddwa omukyala wa Bosco omulala ategeerekeseko erya Nalongo Hilda ng'ono agamba nti bane yamugamba nti wakuziikibwa ku kijja ekyalusowe. Nalongo kyalusowe weewaka n'aŋŋamba embeera yonna ekyankutte ekyo ekizimbe kyensitula njagala kugattirawo baana bange. Abooluganda abalala bategeeza nga batayinza kukkiriza kuziika Ssenyonjo atali ku kijja ng'engeri gy'ali Ssaalongo yalisala ab'ekika kyonna ne baggwawo. Naye tulina ennono eyafudde mutabani waffe Ssaalongo ow'ebifundiko ebibiri tasobola kutandika kijja mu Buganda era bw'atandika ekijja tuba bakuziika nga tetukomye. Mike Ssenyonjo nga muganda w'omugenzi asabye kkooti baweeyo akadde boogezeganye omulamuzi kyakkiriza kyokka n'abakakasa nti singa tebakkaanya wakulagira emirambo gitwalibwe mu ggwanika. Bayisoza akafubo akakulungudde essaawa wabula gye biggweredde nga mpawo kye batuuseeko ekiwaliriza omulamuzi Nakintu okuyimiriza okuziika n'alagira emirambo gitwalibwe mu ggwanika okutuusa nga ennaku z'omwezi 26 omwezi guno lwanaasalawo eggoye ku nsonga eno. Bulungi ne tusalawo nti omukomugenzi aziika abaana be 2 ne maama wa Bosco naye aziike Bosco badde bakyakola nankani ekiwandiiko ky'entegeeragana tuseeko emikono namwandu bwafuluma ebweru nka Bosco neyeekyusa. Abantu ab'enjawulo boogedde okusomoozebwa okuliwo ne bategeeza nti abuswavu okuziika Bosco mu mbeera eno. Era ndowooza nkubiriza abantu bonna Katonda babasaasidde nga tukyali balamu ne bannaffe bagenze tubawenga ebitiibwa bye badde balina. Omukyala agamba
nti bw'aba tamuziisaawo kitegeeza abakyala abalala bagenda kutwala kati ekitutawaanya kiri kimu byanfuna ekika tugamba nti aziikwe ku kijja ng'ensonga enkulu mu ekyo nti okusooka yasikira kitaawe ate kitaawe yasikirira naye kitaawe so kati ng'alina ebifundikwa bibiri. Waliwo n'emikwano gya mugenzi owagiddwa ekisaliddwawo kubanga omugenzi abadde akyogera lunye tiwakuziikibwa mu maka ge Mukungwe. Nejjo wiiki ewedde emabega twagenda mu nnimiro era naddamu n'ayogera n'alaga ekintu kye kimu ate watalinze buli mukwano gwa muzeeyi ng'obadde onyumya naye emboozi okumala eddakiika 3 abadde anyumya ekintu kyemumuziika ku maka ge ag'owaggulu Mukungwe. Obudde buzibidde ng'emirambo gy'ejjiddwa mu kyalo ekya Lusowe gyabadde gitwaliddwa okuziikibwa ne gizzibwa mu ggwanika okutuusa olunaku omulamuzi lwalagidde. Ekiragiro okuva mu kooti enkulu wane Masaka nga kiragira poliisi kulaba nga ewa obukuumi emirambo gino gitwalibwe mu ggwanika ekitovu nga wano wakkanyiziddwako enjuyi zombi era n'omulamuzi n'agenda amaaso nakyo gibeere nga literekebwa okutuusa nga enjuyi zino zituuse ku nzikiriziganya. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Egago nuko byemerire omuntu nakworeka ngu eby'obwiga biriho babyine akagira omukyara w'omukuru konkanje abahika gatana gataho yacyankaranamu ya rondo ndijo omukyara nawo waziremu abana nawe ari aho konko omukyara omuto nturangu omushabe namugira ngu ekyo kizimbe cyarimu nayombeka nekyo kwija kugita abana be meaning kebe side y'omukyara omuto na side y'omukyara omukuru still hariho ahayine kuba nayombeka ahine kuba nahabagita bona namunonga abana be konka hina bamuzeire ishena nyina nabo nyina wagumiza atakagira ngo bamuzike aha kijja koko bimanye bya Buganda kano nijo twamura naje atakagira ngo bamuziko makagege nyine agagerguru ngo agamutundwe hati confusion eyekikecho irimunerete ibintu byayetorora omucyaro mukuru yazo mukoti yaja batabazika ahabwo kuba hine byine kuba nibanza byashoboroka abo mukangu ntumuzika aha ondijo ngo tukumuziko kwa ahabwo kuba Sarongo Muramba yito mu Buganda natekwa kuzika aho turire tuzika abandi kukijja so amuherwa izoba ushanga ngo confusion naho nto ya leta nyowe ko je bya bitari bya Buganda icyo nabanza nakitahara baju ibyo kugira ngo Sarongo ku bya bitari bya Buganda nabaniza kumuzika uwo mucyaro mukuru wa debatandi ahabo kuba omucyaro mukuru no yabantu zo mu makaga konkati bagisirwe oyijuke no yabantu zo mu makaga abana bafire nabe aburire so okuzika kugira ngo bazikoko abandi bazike kuriya ahabwanje ninjanga ucugwire bakabazikira habona umushija n'abana be uwo mucyara we omukuru ahabuko njanga natwazo mu mateka umucyaro gunabasa kwamaze nawakire karingwa ushanga amateka ngamwicereza kubo mucyara we ombutongore then narongo omushijo ko arabaye n'abamutire amuhireka amuhire ekibanja aho bari kutura nawe narongo nawe agumokwe then abazire mutura nko kumbire no mutura na nabanda bana ababire nibazarwa na no mushijogo nyowe encamwe yanje nukwe n'abaninji twazanti kwaba hatarumu ebya Buganda kunkamwe no birumu aho sijja kwogeraho ati aho naho tuyina kuroraho busansonge itseme kwa tuguruki amaiso nikyo rukurora no muramuzi nawe bimuremeri icwa yagamba mbaherize sa mugaruka heru mbanze mugire kimwe kiranganiza imbagizo n'ibiri byalema beremere bagaruka bwo yagamba ati mumanyire mubanze mugenda abantu babaho imbiri yahurwe bakebera 26 abaje yibatensize baye bahikafutensa kugira ngo abana babiri bazikwe nyina mwanye nabo then omushija umukayikuru azikwe mukikuru kuri yaye tuyahiko mukazi yagarika yahindura so haro hebintu tutasemeriye kwa ntugurukya amayiso namuno tugaruka mu culture nzarwa akandi ibintu bimutsemeriye kwa ntubihondera
nikirukurora eberame by'abantu barukuba bakyali bomeze bakozere especially ngo mukuhandika babiteka mu namani kugamba ngo ikintu kyaraba yagambire leka tukiteke mu nkora habwo kuba culture ne repercussions nibisobora kuba nibirugamu kakuba bamutahikirize biki ebyo mugenzi arukuba yasigire yaragera so culture nayo tsemeri kuba tugikurikiye amaiso amumbera nk'egyo kandi guhura abamu abakuru b'ekikamagibazaho kandi tsemeri kuba tugihondera nyina kuboleka ekyo kurura ekya rwabaire president Hungary ya Zambia omukuru Edgar Chagwa Lungu akava mu kwezi kwa mukaga umwaka 2025 na gunnu gwaka takazikwaga ntugera myezi 10 akafera mu Hungary ya South Africa baitu nambere bwira wa president ainengere yarabibwemo yakabital nungi president ogurwari yagarukira mu bigerebi omukuru hakainde ichilemo wa Hungary ya Zambia yamuyaho bulinzi yamuyaho benefits zone za kasemera kutunga nkafoma head of state zone yamuyaho uya tandikire exercise kore exercise hangude zetorore kaye bamlemesa ngo habukuba kabayolekerizo bundi garuka ke simba so nambere hekire kurwana mu kugonda gena mu Hungary ya South Africa akaba abihirivo munywani wo habwe mbere ya marabizemu ngo ubundi yakabe murekerize ngwafe yasigamire yagama n'umuntu akutuka ngaruka mu bezi bwenzi hakainde ikirema president Rurusa hazino Hungary ya Zambia utandoro bata henanye utareta utugu abekika abanyubeme kago nenganda n'abana n'abijukuru bagambite kiramo cya muzehe yasigire yatekaho tutsemeriye kwa tujukuru cya mayiso turakora tere leka tumuye mu Hungary ya South Africa aije tumuzike nkekeka ubusingi president Rurusa akainde ikirema yarahera yagama mbiha twine kumuhereza state barrier official kandi tukamutekana umwanya na mbere ba presidents abalemereye Hungary nu na mbere bazikibu Fesha yena ntumbika mpaka president or harjereho lena rija kicereza ngo bamuzike imyeza tuli mu 10 cho amseja cyali mu Hungary ya South Africa hoti ya Chwam na Sazim umbirgo no byali takabayire kuba nazikibu ikiba kimasana part eri eya ekigambe kya kifeke sige gambera nakikina makuru maingi tutsemere kwa tujukurukia maiso na muno mbintu bya culture haruho mu rwateze cyo kurora yagamba kakuba tutakihondera kisoko tuletera ubuzibu tukazika akazare gahembe kikacyonda kikabalira kikozireke chwiro so tutsemere kwa ntumaraga bitwara fa baitu nabyo tutsemere tubihiriza amatu nuko twolenchwa mu abazima ubwo bambicere nkahi nyonka abagwera Mosya cheza kumosya ani manyisogo wa Zambia tosokumeka Mosya cheza kumosya nyoriju rero ndebere yo kumurange ngo ndartwaro mushaho so nibyebe ruriyo naturora gahandi zika uyabashemye kuba nazi ruriyo naturora nibyebe bituriyo ntanuraho okurora ngo habwaki embera no kusukumugwa neka omunkora eyer kubanyinga neti kote twiremu ngu abantu aba baye batirwe omwihanika barebere mbere yabo mpaka ebirabo na mukaga obaragaruka mu bugasa amateka then bakareba ko baracoma kandi omushijogu no mgiga ibintu abyine azanahura amakashonsheje kugira ngo omucyaro mukuru nagira ngo babatamuzikira hakwe ncyanche manyisangu ingabana cyane meza wintu byasiskara nabasa kushanga tine ne cyayine abo kubari inkobiro tande no gumushije mu mikorre ensunge yangabana yo nayineja kutuletera ubuzibu hauko amazimo umuntu bakumara kuruga mu bwemezi bwenze songa yangabana ne guma bisheta guma neze birwa kimato yijike omucyara washanjiro yakasigaza utakagezere binji ahimwe akwataganiraho urukundo byabekiriye yamani muriyo numukore bintu biriyo bibaho ohurire kutwaika handi haje ngo kutuma abature no gataka kubataka bura mu bushoshereke haba ho buticerezana hadi wabiteka mu ntondo wataraga gashwero mukazo ndisho mwene kandi kwarga kurgomagara genseji oyishike hariya tukakore bintu hamwa wa wade twahitire tukacyankarana mwene hati nonda mazima no nyo wasigaro magara gense o washiroka kunkura mu abana okakunkumira mu abana bari kwingana bati ohurire wamazire mwamani tinshwerwa hano unango ko mbene honaza kurya kitoki hata bakumbi ngo mucibanja baza kumbi ngo munju nango no miyembe kuba nindabaho nkacwa
niba batakwenda kukireba nanye ntakubanza nakayana kajanto mutumbi gumaha mpaka tucire mungu bazikaha nanye kiba wazikirwa nkabona ubugambiro hine kingwire obugambiro engabana nebindi byo turiyo nturura omukaire nkokano baito amazima uturugaruka hali hansonga yo kwandika nesigari na amani maingi obweru kuba mukama akoyiro obusinge n'obuyiro kachikora ubandiki ko mariyo batworeka ngo akagamba tina yari sire cyandika ngo akahani so hakutabaho kwandika nuho buri umwe arukurugira yakabazeki and of which bwamo byone byagambebwa kutandikira hamuka ikuru wenyine kizara kifa tuwine proof yona ngo tusobora kubigumia ngo ikyaro kubaza kikire hakwa twara statement yo ngo kuri yagamba ne yokan na muno nke abanywani ibaha ne yokan na muno nke abakyare baliyo bagamba so nikibanisa nkiba kizibu kura twasera ruina se manyane mwe bigambe bituru kugamba omwento bugambise kiniga eshahejo omwento bugambisa ego yine yitwa feeling utwa tushitamusamuhoya emwento bugambisa bwa amarwa ubundi nananya amazanje nkivira hati nyontandika kurogota ngamba seriously when our heads are not sober utkani nyonka bagambera tukabagori inkaru kuje tuganyo kanjera no kugenda tunogaruka tibuzagaruka mwentere wa chikokwe okashitama kabara ochimara heda chikanga 20 twonkambwiye nu isinagamba ruri yari atanashitamaha utumujyana sase ngura kanyama utumujyana bitu bibaho ambanza ngo horeza ngaho waboda kahikomuka ngo akakwata nbaro hato automatically mangu naza kwisha kurya nyama yakora ki yiyagura atece ece chipindi kirgaho kigenda so kwashitamina abanywani banje kabajanti nyona afa munzike mutundwe kirya ha feeling yinaruga nayo muka eshahejo then ajanti nyona afa munzike nkahi nyine mama aho ntontuganira hata mama na wande tamu obweyo bushonshere cyo wari kuteka teka hatwenda kumutereza kugira ngo atakabona abona cyangwa nti nyoma mutakafayo kunda afene banzika aha ndi wabaki hati wo twara ngekere serious kumbe anabukaza amagaraganye na cyendeza pressure ye konka wakumanyo muteme cyakozire ki ecyari ku feeling so ntwantwendo mufu oyegambere wayegambere ota nogabo handikire urire then abandi babona baceza gambe bishuba byabone no kwemba teka hate cyandiko kirgayo umufaru kwandika atetse nece konka mwe no gutarahandikire nyo nico najangwa abantu aba bazikwe owa mcara mukuru ngirewe bya Buganda owa mcara mukuru icyo kwanza cyabyona abana bafire nabana be kandi bo bakuru umukeje icya kabiri niwe mcara mukuru nuwo twabanze kureta nuwo tumazana no gwire buringwa twazobunda na nombe kwatana no kureba no ko mushire ningo ko tamushire nabasa ko no yahendera ari inkobiro shirwo makaga then ebinte byakozwe hagati yawo nteka ngona no mcharogu hine byatiremo twana twe okujango mushije ogahike kuba mugiga nko kwabirari haza pate mpango mbanho najereba then narongo naye barakatuzarira barongo ya testinisa cyo bwa sarongo konka nawe nyenda ngo abanguze ni mangu nawe no mcara nkabandi konka mwene jeke eyiba muhire eca banje cyine mbwena marwe neco agume hwaho nabana be ekana yo muri recognizinga ngo nabari yo mcara wogo mushija then bagumene bahajana nabaganira nabasharinga nke byasigara ko bebiri konko go mcara asigara ari safe na nabana basigara aboko nawe rero bushonsheje kugira ngo babire batacikirizana nasho butikirizana kimanyisa ngo abana butwazire nabo babone ubutikirizana kimanyisa ngo amabera higwagwire enkanyanyo buzatahire ngaruko muka ahacaro mbe ngarukurondo mushija busya ekindi ekinaro musonga ni yemu nkisana haroho very bad blood hagati y'omuka ikuru nanumkazo no mukyaro kubanza umukuru sikira sentiments zo mukuru yaraba umukuru yatera kimu kuita kwenyini omusonga ze yahondera kimuhamutwe akusigikira nyebe narora nikibanza aro obudekiranganiza buri bwenyini ikirizana obwamani hagati y'omuka ikuru wahamo na omukyara omukuru arundi omukyara omukuru urunda first wife babanza kwamba soro makago ngugamu abakuba omukaira ko kufanga kurunda ko kuferwa
ubundi sometimes bugaruka hato mukikuru bayikuro mukikuru we gabe yabaza ubwo mukikuru yo na protecting wa mukikuru na is she protecting herself kugira ngo ibyo bwiga kubyako baberuho abantu we yabisigaza nko mukikuru hati no gira ko tkarum especially ngo kwataro kandiko umukikuru gwakayinire kimukandika yingi naho na manya mbere aragira ati akagira mbere yasingura akasika akagaro aho kanje kwakale na Rwanda rabijkuru abo mutabani abatsigara abo mpurire aho kwa okufanitira eshayo no muntu nafomba kuri ubwo omuriki konka twantu barraha myaka no muntu amagara gyatsigazayo tinguja ngo njengu nagamba kureka niyo nitera tokije omunshongeje eshayo no muntu nafu eshayo no omukamwana natanga umukikuro konka twazombyo ombye myaka mazima mukikuro gutashime ko hata na Rwanda ebyo bugiga hariho go mukici ibyo mutabani morofu hariho go mukazo wo mutabani yabashwire kandi ine nabana bi ore no ntunga no mukikuro guno byakuye na Rwanda ebyo bugiga akabe na Rwanda kugira ngo abijukuraba kwari bataciruho atachi basagamba kigamba kajatebe nebya mutabani wanje so nebyabana be bibe byayemerere already barukoreka ngo ebintu ebikasigara owabana aba ebine kwamba tambura nabi konkati nyebuzo mukikuru aha hagati yaho nageza ku protecting iwe ni wakibaza uti mbutere ubukuru wangu n'ubuhikire nyonyi experience yo mukikuru miyake kuzire ine n'abayijukuru baroho umutabani afira zaire baitu mukikuru gunakarambera nagamba ngo hanjwe area ya nanka mbere yakoraga nanyakangambera ngo imiryango ebiri yo kubanza rubajurule haina to yangi nikurumwe kuri nakarambera naine songaye kugamba ngo ini kesa aragira akasika yagarura rubaju nawe inakasobora kwa nagoboramo adovichika kubuketegereza kurungi nosanga insongege aliyo nalemera na insistingaho tarukuleta mu kugamba ngo bundi waraba kirabere mu cyagaruka rubajuru ngo ara saving abayijukuru no we saving amagaraga bukora takaburo kuyaga of course statement yo wagamba umukikuru kwasemere kwa natwaza because abayijukuru banu maje kusigara be bai hati abayikuru nababiro bino nabinyine mbambasire byabo hanyuma yo gamba ngo nanye kana kasemere ku bakati nanye akangambera kinu ngo kwataro kandiko agezeho kubanasa zamwe byabandi baliyo bagamba bashesha waditeka nirihereza omukikuru wogu rundi abantu ba beneficiaries percentage enke the least percentage ngemu niyo kuba basemere kwa batwa then izindi zikagenda ida mcyara rundi abana bayitungo kwataro kwandika omukikuru bakutara ngo kubara kwenda nakarambera nagamba amase mwako buntu abako narongo we tindi muni mubinga agarahanga tindi muni mubinga kureka ndumuni ndeba ekite cyari kwizira naronga hari kutura kwe babimumbekire agumeyo kandi beyinge narongo we already umur Buganda ncanje muhiso mcyago kugira ngo abana barongo tubarukurira hero ahurire age advantage ruho abana baryaho mwene bona bayetora bakagira ki at least in protection yebyo bahangwa. Now I'm coming back to this our old wife. Yeah, first wife. Now this first wife wa protection ni ajinenkai eshaheji abo kwa bana echo kwanza chabyona abana babiri bamurigireho bafiri tokaja ngo abashoma bahika handi hace ninga bagumuzambaza kushoma bahendere barebereranye nabo omushija nawe yafiri omushija nawe yarga obwana bwasigara ninja no buto yaho bokuza kushanga na hata baja ngo mukazi ogwarwo makaga obuntu na nobuzire tubukamwicereza kusiga abana course abukana na urano wayine kwa nabarebera hati nyebuza kucakubaho ubwo mukikura ko namureba kwa kumurebera ishuri bi akambingo mukeja kareta hejo vorongo to think kumanya to mukamwana nje nyo nyine nori yamabi ukanunda kumuhobutwa ukanunda kumuhobutwa mutabani wange oyemera kuja ngo mukanu mwenda urunde na hati mbere aferiye ni umwisiro ino mu mukono
Umwe kuba karambi. Ngo bashija mwe. Protection yo go mchara nabana babasigara erinkahi. Nango mchara katugenda tutame tugire tutatu mbinge tugire nwara amanyahara ahenderere obanije obatije maybe it is none of your business. Kandi obwana obwasigaraho. Ubwo buramanya ngwa wabo ninkahi. Abo nchitakubita mu buntu. Nyo mushija nabana be nabazika owo mcharo mukuru. Oyirehe byo buhango. Ya dakika 13 zonka nziza kaba saa yetu ya kabiri. Program niyo simuka TV wasinehinda. Tuliyo tutera tojo musonge gyuni yem kandi hand hake noje kono tegaita. Otereze kisani o tabule rundi otereza amagezi musonge. Hakire mbere berakera bere na mukaga. Today it's me, tomorrow it is someone else. Ekinte kitube ntukimalira. Akandi ikiriza tumule aha program simuka. Utorarwa mukahumuro tugenda mayisoro ntwije na iwe osobole kwa notwegaitaho notereza entekereza yawe nkomuruzi wa TV West Nehinda program sisimuka guma. Bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show where intentional kings step up and confident queens dominate the stage. Where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Sherry, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Banya-Uganda, mwetebekanisize obu nibwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kale kubaza kuhindura amagara gawe ubwo rikoresa shilingi 20,000 zonka. Otaruga mboro na yasa kwanga kwata na basa kwanga kwata. Hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Yes, hello. Wasibo tasebo. Sibirege sebo. Osibirege. Ego. Amazina gawe ni bakwetoha. Amazina n'abanyita Kapa Steven. Kapa Steven no manyo wakuterera. Ego no areje westi ni mwana. Waboria TV. Ego mzima. No zana kazano chamuka na sente. Mzima na kazane bachike mkono ugamba na zana. Are you sure? Wena sure. Wakazana saheji. Ego juweza kungangira. Hey. Aha, bazo ngambire. Kamesa jiwakareba. Banzo checking ho no manya ku checkinga. Check. Checking. Kiza. Nikajirango enchi. Emitwara tano. Kata kurra karuru toine matwenje. Kana huromu tondizaho. Na huromu tondizaho noha. Noho kuri yarubazwaho. Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Nehinda. TV West Nehinda we baliyo omukawumuro twagaruka bantanura nsonga yitu egyo niyemu akandi okurano twegaitaho mu nsonga zozumu kufa kuri unpredictable turukumana ogenda di tutusobora ko bantu blaminga kifa muhabwaki atarahandikire so uko turukumanya hati nkugu mseje tarwaire
abe atayinemera kusasa just yagwa mu butando so semerire kuba netutwaza tuta baitu nyoka kuba tugaruka habuhangwa nko kuwagamba wa Buganda ni nsageka enchwamwe yeka family bere kozira musaheri eyo kubanza kugamba ngo nyineka ngo kwabayire salungu kandi ubuhango tsemere kubuhondera neka tunuzike hakijja omurwa ogwa Uganda tugurinde akandi tutangire nebizibu bindi bisobora kuyija then abana nabo bazikibwe umumukyara runo mama wabo mukuru kandi obusinge nabo busobole kubana baho aho nuko mbayini ntesa namuno kakuba tugaruka ngeri yeri yobuhangwa rundi muri ngo ogunugugumu no yakuba no togeita o sebo yego bambe mwebare program abakuru okay umukuru echererezi Ambrose yego mugamba na Ambrose chemyo ga echega chempungo kakugarware tungamo yego abanyakore bintu fumo ngwamisho go mufuma mwekorire yego kandi aturiyanshonga yo kuzika ubundi imbere y'abagenzi adeshinzwe kwesiga ngo niyo priorite adeshemeye kuzaruho na pote n'ibindi mwebwe byemeriyemo kurya rights z'abagenzi bine kuzikwa akajira bya leta zo kwa administration nuko bintu biragabanwe ejo twine kubanza twaranzya ubugano bw'aba bafa no kubarazikwe yego Tukera mutocho reba ngo nyamugenzi hino kuyabire yatire ho rutambo hino direction yabe natora mu amurongo isheka mugara abashiro mu muhanda akagenda kuko umuntu yakwaka kugendesha hayona Kano yangu hari ngagenda ukatembura ahantu hatya ejo niyo kayabira ine mama skobra hati yego Rero personal interest yonyera kubahamuza okukotesha megura n'eco abagareka kuterereza na muteganisa abantu ejo kubanza bine kubanza bamanya ngo mushije ogu afire n'abana be kandi ine kuzika umwanya ugabire nayinyumiriza mu murebi yego twaza kugira ngo wazipa aho mukazo mukuru kimacha twaza mu personal interest okay so kandi umukiko kugira ngo azikwa akija shine cyane cyo gwiwe razikwa n'inganye y'azikwa umakaga ababire bani yego rero tureba umushija plane yabira ine na kwabira natembura turonde umwanya kumwe muri yeco baze ko no twazika umushija n'abana be wahabe nahura nakunde bye byabe byahererukira kuba ni direction yabe natora mu yego Bene byo kubagana seminti barinda leta zo administration ngo kugameza rayo kuramabura so kiruzo bwo kugira ngo bikorwa hanyuma ko ngabari cyo gufata abafire bakababika yego kandi umuntu ayimenya ikabira kuyabura aho kuzikana n'abana be yego n'abakazi ubona nibije kubaganisha ibyo bintu bakwinga nabo babona bajya bakazi bo gushije okay byakarabanze byo korora burire ubundo mbire oka njiya gukorwa documente kandi nabebembezi bamande ngo zona bashitamo mukomwe cyanje tagisaba korera uringi kureba ngo bantu bazikwa abo kuba umurimbo zona mushije cyane nategeka gusa kugira ngo atembure kaye kandi abe yaba akakura no singi nahurira buzima bene bintu byo mwisha kuvuga nshaka mu musaza mutakatine na gashinga binteje ego buzima kareka thank you very much nokera kutugorora kandi umwe tugaruka mu mahanda babanze barangwa abantu ababazikwa then hati ziriya byemfuna tije tubirebo mberajuru ikigendero cyo kurangwa abagenzi bakora ke bazikwa Ambrose webare akandi kuba mutezwe si murungi no muhanuzi omurungi hello Neyinda. Hello. Sebo. Nabahurra. Orirota amazina nayo waterera. Amazina natera rumuro. Ego. Hello. Tukurire. Mukurire. Chendeza volume ya TV set yao. Kana chendeza. Aha, mbona tukurire? Mukurire. Nitwa tukurire sebo. Marazi babire nateranya gatete rumuro. Ego. Chendeza. Ego mizamu. Ati bueno. Umuntu kushora mu kazu wa kabiri. Ego.
nabaye n'eshonga nyingi kuriya nawe yabura buhumure haza wenu muco bashwera ego none umanyaho aho ruzikwa mpurire nushanga umukazi umukuru yakwatera kubisi mbere waje kurinda kuziko mukazi yanjye ntonje bakitagwire mazima kasitobo kigambiro cyandikira yukiye kumushiza iyo mano gine yinga bakwatera ibintu bayi ego nakagara ndiyo wanyina katete rumuro yashami bizima baya jurandire kare iwe abakwasireje nabahi abo bakubasa kuzika nabo kagumuhumurireyo obuhumuro ebyandi omukazi omukuru ninyeni ziraha kare ninyeni n'abaana bakuru ayibambe omushija kuba muzikayo yahumurirayo hello sebo hello madamu Rirota ndireje sebo Rirota n'abahurura muri bari muramwogwe niwo tutangarize turebe ndabona Samson umugoha narwo cigegwa Samsoni ubwiro bwingi abantu turabumumbera nkejo hino abantu tukira kutureba wareba ko mukazi ninga soko musiza ni mukagafero mukazi wa kabiri ngwatanye n'ensonga mburire cyo kubanza nubata kushaka mukazi yandimo narema ninga nubata kushanga nanye namuremera ile ntumwe no kwe ugireki kangara kahanga none ndantakazire ngo yosonge cyo nagitereza yo warava ngo izira ikundira munonda ngo ngare ngo nk'igihe kenkuru kandi narunze ento no kugarra Misiri hatumanisa ngo nimbana no bunaba nansire naza kubona bonansire kutenaleza kindi ayino kandi ndezizo barongi baturebera bacegegwa karinya ohurire ukurugwa kunkazo kuntimanyisa ngo kutije abo kama jango mwana hayi hechituzi nohwagarka kware hechituzi hata na nyenja kare na chera ware hare chindi nakushira kubanaza mbweno buntache zayo ntimanyisa ngo hakahwisa basheje kandi mukuru wachegewe tutaye mirundi ebiri yagambe idha naso kuba mukyara nuyalemerire mugenzi we rundi ukanyine kanayo mugenzi wanu mururemera timba basheje hello Chendeza volume ya TV set yawe chendeza. Nanye nso kuremera. Ubundi kabani nkuturo bwa maraye. Kwa mpizo muka wanshara waje atombiro niwe wanje. Hatu wabo wo kutoroka. Hinda twakwakira. Amazina niba kamera yawe. Natero muri tegegwa. Yego mukuru centenary baja tusanyukire mu ubu winzi okora no mukazo bintu chamara ko no mukazo bintu bamara kuzana abana ayekwata n'abana cyangwa umushija tine kugandura Semuremero bwire bwinde bakene bakora nsakora bwire bwinde unande bwinde y'abashiza nera kapfa yego buzima kubanga abana nibaze muri nyina wabo bende bindebyo babyendukiro umushaha yakagura ntujyoye kubanga akagezo munonga yagwana n'ibindebyo yego bende bamwiye kubanga yatarwe kintu kuko bararye ibintu buzuma mwana omushinga w'amagezi okweta antarabenzo kubanga naye abikoze imikono aho niho twenda akwata umuhanda yebyendera gakuba donendi bashija abatubata bayakoze akasekekeye ego ashara amafuna amabere kubanga umushija atataba hatine amabere nese akimara kubona amabere nawe atandika bagakabayiga cyata mpurire ushanga umushaka sharamada tabanta bakazarana umuntu ukazarana w'abana ezo nakuzireyo kabibarekere yego kuko natari gake mu darsayo mpurire asharamo umucara wo yashera hatiya abana nogwe bakora ibindi bintu
So yafa muzike. Edushago mushago kuno uko kwasire. Ego. Nuwa kumugazo ko bagamba ngo n'umutaro umukuru. Ego. Umushago tararaye tatakubasa no kuraraye. Mazuma naza kuba yibitira yagambi. No bakufirike mizo mu bushake. Umushana hateze shana ngeze shako kutumira mu nagaruka nkatakagaga akahimbuka. Ego. Niho bakurebera ngo umuntu nayo no gutakugama ni munonga. I get you right. Omushaha ntenda umuhumuze ahaturari naharatuye mbigo kubanga ko baramute kuri burujyamurema. Mazuma. Igurujyamurema kare. Humura. Maso ganda yo bari centenary muri tego. Bari centenary no gumano reba program ya sisimka. Ekintu kintu kemiringa ebiri. Number your kwimukiro kakorenjwa mutati, let me make a step ahead. Nobo inensonga za kandi gumire. Atumshije go buhumura babwine nkahi. Abo kuba nobo ino mcharo mto. Nobo ino mcharo mto. Abe yatantire kombe kenje ndijo. Yakuja ngo wena ndaho habe no yagitara abantu. Munalungu vumuro no beiri buri. Yachwame yagamba hati yesa yona kuri nsoko tagarukayo. Baitule kante kaniriza abana bange nkese bayizire bahumure hano. Ikitiri nso. Ndachikuntangaza. Kwaje ngo omuntu ogu arwire. Yarware ndware zeze kubazira ningwa. Obaninka kansa, obaninka chi yafire nimbantabe mwetera. Hata kabire nashabango agaruko umucyaro mukuru. Abene we yamureberera mpaka fire. They have always done that. Konkato we yafesta rarine ngwabira ari ngmanya abwe chikumkusyo bwire mwarwareze ndware ningwa. Dere tumongaro otira wagendera no kufota umongaro wa mcyaro mukuru. What goes right ahashahejo. Mbone mjengo hatu bamzika habira shemerira. Mtsenja bainatekaniza kugamba ngo koleka kwa ngulta kujya kwanga yatereye ikigeri yagamba abana bange sayona nibetaga hano mbagayitira hamu nabana longo nabali abakuru abana baba hano umuka kurika ke mwana longo busingi no bwire buri kandi twongere kujuka ngo nambere ori yakutereye ikigera kagera cwe obusingi no harko nabutungera abasiramu ntubendeza idenunji alaykum alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Izabari yanyocha kare kutubeneza idenonji abakwe. Yenja mutatuongera yo basika mutatuongera nyenja. Leke tekaniza kwezibe. Bitu tutebekanisa makagitu tubekanise amagara gitu twandike bahandiko tw'abantu tubasa ahasigara tubasa kurara twaburo buhumure ayima yo kurgomagaraga. Tubendeza okusibaje twakwakira bisisino program ekiri ya sisemuka. Salongo bamuzike mwana alungu. Akashanshara chekamuza ibisinsiino nakakushibwaho wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Miru kachanjaro tukatwala kutale kundante ali uso miru kachanjaro siya tukatwala kutale yaman it's a good black man these are my niggas lights up with my niggas all the way from that big up on the set oh no wengi wamenisema ila mimi sina shida na wao wengi wamenisema ila mimi sina shida na wao nachofanya unazusha na yule naipenda unamurusha